Yes, reka nongere mfata aka kanya nsuhuze mikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Reka mbaha ikaze irambuye rero muri aya makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'andi agezweho mu karere ka Afurika y'Ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hakurya inyanja ngari. Turahera i Goma turaganira n'uriyo atubwira uko situation imeze muri access zitandukanye muri quartier bivuga ko zagabweho ibitero karahutaka by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ni drone y'igisirikare cya Kongo bivuga ko yakorewe mu Bushinwa yagabye iki gitero. Icyari kigamijwe ndetse n'umugambi wihishe inyuma y'ibi bitero byamaze kuba bitangazwa n'abayobozi ba M23, ibyatangajwe na Lawrence Kanyuka turabikomozaho n'umuvugizi wa M23 mu bya politike. Dukomoze ku byatangajwe na Colonel Nanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23, ndetse n'ibyatangajwe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa turabikomozaho 5 kuri 5. Ni ibitero u Rwanda rwavuzeho ndetse bigaragaza ko rwose u Rwanda rufite akazi gakomeye ndetse ko rugomba kudahwema kwirindira umutekano mu buryo bugiye butandukanye. Turashite bikomozeho dore ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makaro ndetse n'umwungirije ari we Uwera Jean Maurice bakomoje kuri ibitero n'icyo u Rwanda rubivugaho muri rusange, ariko kandi nuko u Rwanda rwakiriye iby'iyi nkuru. Turashite tubikomozeho umuryango wa European Union nawo wabivuzeho, ni EU turabikomozaho. Ububirigi bwahagurutse buravuga, abantu benshi bagaye impamvu cyangwa se bagaye ububirigi bagaye Bufaransa bwakomoje kuri iki gitero cyahitanye umufaransa wakoreraga UNICEF turabikomozaho, ariko kandi bavuze batese ni gute umufaransa umwapfuye bakandika, ariko kandi abaturage bakaba bapfa uko bwije nuko bukeye ntihagire ikivugwa n'iyi miryango n'ibi bihugu bikomeye, ahubwo rero bakazavuga kuri umwe gusa wabo uhasize ubuzima. Turaje tubikomozeho turebera hamwe mu bwiru bwabyo niki bivuze. Ni Joseph Kabila Kabange wari mu mboni za guverinoma Kinshasa, byari byamaze kumenyekana ko ngo yarayigoma bashaka kumwivugana. Turaje turebera hamwe uburyo umugambi wapfubye, ariko kandi Kabila ngarazira umutwe ari gutera inkunga wa hariya ikatanga. Turaje tubiveye mu zindi muzingo, turanyarukira mu bice bigiye bitandukanye dukomoze ku makuru ari guturukayo. Ndababwira ko Magingaya yitwa Bahati Rukwebo, uyu rero numwe mu batavuga rumwe na Tshisekedi ku ngingo zimwe na zimwe, yesubiyeho asaba imbabazi ku magambo ye yateje impaka Kinshasa. Turaje tubikomozeho nabyo tubive imuzini muzingo muri amakuru. Yes, ikindi tuza kuba tuvi muzi na makuru ari kuvugwa cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira. Abaturage barashinja Wazalendo kwica umuturage, ubwoba rero bwakomeje kwiyongera mu Burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri zira access za Sud Kivu. Turaje tubikomozeho ndabwira ibyaha bivugwa kuri MONUSCO mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ariko ni inkuru nziza ituruka mu misozi ya Fizi hariya mu Minembwe na za Imurenge hariya hatandukanye, dore ko uyu umunsi ku munsi w'ejo wari umunsi w'ituze nyuma y'iminsi y'imirwano n'ibitero karahutaka by'igisirikare cya Kongo ndetse n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Aya makuru turaje tuyave imuzini muzingo. Turanyarukira muri access za Warikare. Muri teritwari ya Warikare haravugwa amakuru akomeye cyane. Ahangaha Warikare hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ndetse zoroheje, ariko kandi FARDC na M23 besuranye mu buryo bukomeye. Ndababwira uko byarangiye ahitwa Imikumbi. Ngo rero ahangaha ari muri axe za Mungazi Kashebere haraturuka amakuru akomeye cyane. Turanyarukira ahitwa Beni, inkongi y'umuriro yangije inyubako zahakirirwa abagenzi ni ku kibuga cy'indege cya Mavivi. Ngira ngo murabizi ko Beni ari wo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande nanone rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi tuza kuba tuvimuzi na makuru aturuka muri access za Masisi. Turebera hamwe n'iki gitangazwa 5 ku kandi turagaruka turebera hamwe andi makuru ari kuvugwa mu Rwanda. Ndababwira ko mu by'ukuri kuri iyi nshuro Dr Bizimana ni minisitiri w'intebe yanyomoje umuhungu wa Habyarimana amwita umubeshye. Birakomeye rero turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi turebera hamwe uko amakuru turukayo avuga, dore ko uwitwa Generali Bunyoni wari warakatiwe igihano kiruta ibindi yarekuwe. Ni kubwiziye mpamvu
turaje tubive mu zindi muzingo muri aka kanya. Turanyarukira muri Uganda. Uganda yerekanye ibihugu abaturage babyo bemerewe kwinjiramo nta visa. Ibi nabyo turaje tubikomozeho. Turakomoza kandi ku nama yateraniye i Kigali mu Rwanda. Ni inama y'abayobozi b'inganda za gisirikare muri EAC bateraniye mu nama i Kigali. Ese baraza kwanzura iki? Bari kuganira kuki? Ibi byose turabifite ahangaha, turaje tubigarukeho 5 turambuka rero hakurya y'inyanja ngari tubabwire ko intambara ya Iran na Amerika ifatanyije na Israel irakomeje, ariko kandi Trump yatangaje ko ngo intambara iri muri Iran ishobora kurangira vuba. Hanyuma Tehran, ubwo ni Iran naho bahita bavuga bati rwose ubundi urabivuga ushingiye kuki? Tehran ishimangira ko igihe izarangirira atari President Trump ukigena. Ubu rero intambara amagambo yatangiye hagati y'impande zihanganye, ni mu gihe kandi isasu naryo rikomeje kuvuza ubuhuha mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Reka rero tubahe ikaze, mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Ni munyemerere mite nkubitambangura babwire kuri iki gitero cya drone cyaje gikora amabara hariya mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru ntara Kivu y'Amajyaruguru. Igitero bivuga ko cyari kigamije kwivugana abarimo Joseph Kabila na Generali Sultani Makenga n'abandi bayobozi barimo Freddy Kaniki ndetse n'abandi, ngo nibo rwose igisirikare cya Kongo cyifuzaga kwivugana ngo kubera ko ngo umugambi wabo ni mubi, ngo kandi kuba babica byadindiza uwo mugambi ngo ni nabwo buryo bwiza bushoboka bwakoreshwa. Reka rero tubikomozeho ubwo, ariko kandi mbanze mbabwire ko ngiye guhamagara umuntu uri Goma tubwire uko situation imeze maginga ya 5 dusangire ibikubiye muri impamba y'amakuru ahambaye ari guturuka muri uriya mujyi. Ese aka kanya situation imeze ite? Abaturage se barahumeka ituze byifashe bite? Ubwo ariko ibyo byose tujye kuba tubiva imuzi ni muzingo nitumara kumwakira ndabona akitegura. Amakuru yakomeje gukwirakwizwa rero ku mbuga nkoranyambaga n'amavideo yakomeje kugenda anyanyagizwa cyangwa se ahererekanywa aturuka muri uyu mujyi wa Goma, yemezaga ko igitero cya drone ingabo za leta ya Kongo zagabye muri uyu mujyi wa Goma cyari kigambiriye abarimo Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa kiriya gihugu, ndetse mu masaha ya 10:10 rwose cyo z'igitondo cyo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe nibwo igoma hagabwe iki gitero cya drone. Ni igitero cyagabwe mu gace kiganjemo ingo z'abaturage Kahimbi, ni hafi y'ikiyaga cya Kivu. Abatuye muri ako gace bakavuga ko mu rukerera bumvise iturika inshuro ebyiri ry'ibisasu, bivuze ko drone yarashe muri kariya gace yarekuye ibisasu bibiri. Mu busanzwe mu gace Kahimbi habarizwa amazu asanzwe ari aya Olive Lembe n'umugore wa Joseph Kabila. Amakuru rero akavuga ko mu gitondo cyo kuri 2 tariki 10 Werurwe leta ya Kongo rwose ngo yakiriye amakuru yuko ngo Kabila yaba ari muri kariya gace mbere yo gutegura huti igitero cyo kumwivugana. Bakimara kwakira ayo makuru noneho Kinshasa kandi bivugwa ko kandi mu by'ukuri mu kiriya gitero cyari kigamije bivugwa ko Kinshasa yagiteguye nyuma yo kumenya ko ubwirinzi bw'ikirere cya Goma nabwo budahagaze neza cyangwa se budakora neza. Noneho bivugwa kandi ko mu kiriya gitero cyari kigambiriye harimo umuyobozi w'igisirikare cy'umutwa M23 General Sultani Makenga umaze iminsi unabitswe ko yarasiwe ngo hari Rubaya, ariko yaje kugaragara hariya muri axe za Canzu muri territoire Rucuru aganiriza abasirikare bashya b'abakomanda 1518 bari basoje kosi. Ariko rero aka kanya Kinshasa iracyamuhigisha uruhindu. Biravuga ko iki gitero rero cyari kigambiriye kumwivugana. Siwe gusa harimo na Colonel Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, abarimo Freddy Kaniki ndetse na Bertrand Bisimwa, bose bari umuhigo wa guverinoma Kinshasa ngo bashaka gushyira M23 AFC mu kiriyo. Perezida wa M23 akanaba umuhuzabikorwa wungirije wa w'iri huriro Bertrand Bisimwa nabivuga ko nyine ngo yaragambiriwe. Yaje atangaza ko ibyabaye bitari igitero cyo gufata Goma gusa, ko ahubwo cyari igitero kigambiriye kwica abantu runaka. Ni leta ya Kongo kandi iyo nta kiravuga kuri kiriya gitero mw'abantu mwe, ariko abanyapolitiki batavuga rumwe na Kinshasa barimo nka Seth Kikuni na ba Frank Diong bagaragaje ko kiriya gitero
cyerekana umurongo w'intambara ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo. Kikuni we yunzemo ati rwose ubutegetsi bwa Kinshasa bwerekanye ko bushyira imbere amahitamo y'intambara aho gushyira imbere amahoro, anashimangira ko Tshisekedi arimo kwishyira mu mwanya w'inzitizi ikomeye ishobora kubangamira igisubizo cya nyacyo kandi kirambye cy'iki kibazo kimaze igihe kirekire giteza akababaro abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Diong we yaje avuga ko rwose byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ubugambanyi ku gihugu, agaragaza ko amahanga adakwiye kuba yabirenza ingohe, aho kugeza ubu rero abantu batatu barimo umufaransa kazi Karine Bouisse wakoreraga UNICEF nibo byamenyekanye ko biciwe muri kiriya gitero. Turaje tubabwira icyo Ubufaransa bwavuze nubwo twabikomeje, ariko noneho aya n'amakuru murabizi intego y'amakuru y'iki gitondo nuko abwira amakuru yiriwe avugwa cyane ndetse n'abagezweho birumvikana. Ubwo ariko reka mbanze ndebe ko mfatisha umuntu wacu uri Goma dusangire iyi mpamba y'amakuru, atubwira duhe ubuhamya bw'uko hariya Goma umutekano wifashe nyuma y'ibi bitero byari koroje cyangwa se byaciye igikuba muri uriya mujyi w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo ariko u Rwanda rwavuze kuri iki gitero mw'abantu mwe, abavugizi ba guverinoma bombi baje bagira icyo bakomoza kuri ibi bitero byakoze amahano muri uriya mujyi wa Goma. Turiyambaza cyangwa se turebera hamwe, nitutanamufatisha rwose nta kabuza turakomeza gahunda zacu. Okay, reka turebe ko tumufatisha, niba bishoboka ko Kinshasa yongera kugaba ibitero ku mujyi wa Goma, ibitero bya drone. N'iki u Rwanda rwashingiye rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ko rubisabwa n'amahanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ko rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka ndetse no kubahiriza nyine n'ubundi ibikubiye mu masezerano ya Washington DC. Byagenda bite, byakwitwa iki? Uwera Jean Maurice ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yaje akomoza kuri iki gitero cyagabwe i Goma. Ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice yagaragaje ko igitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabwe mu mujyi wa Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'igihugu biri hafi. Ni mu rukerera rwo kuri ya 11 Werurwe twabivuzeho muri aka gace ka Himbi niho ibintu byabereye. Ubwo nayo ngerageje guhamagara umuturage uriyo kugira ngo atubwire uko situation imeze maginga. Ese abaturage baratekanye? Ese bafite ituze? Byifashe bite aka kanya? Ese bari mu mirimo yabo? Bamerewe bate? Cyangwa se igikuba cyacitse? Nibyo twagira ngo atuganirize cyangwa se atubwireho. Hanyuma ariko nitumufatisha rwose turamuha ikaze birumvikana. Hanyuma nyuma y'iki gitero u Rwanda icyo rwavuze, ndaje ndakurikizaho n'icyo Ubufaransa bwatangaje ndetse n'Ububiligi. Reka mbabwire byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makaro. Yolande Makaro yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse kandi hari amakuru n'iperereza. Binazwi ko ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa rimaze igihe rigaba ibitero byinshi bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. No kuvuga ngo havuzwa amakuru y'ibi bitero ariko ntihigeze hatangazwa mu buryo bweruye ese iki gitero cyaje giturutse he. Nkuko twumva ngo warikari hagabwa ibitero ariko ngo byaturutse wenda Ikisangani mu ntara ya Chopo. Nkuko wumva ngo ibitero byagabwe ahantu runaka ngo byaturutse ahantu runaka Ikisangani, ubundi niho bituruka, ariko kenshi ibidaturutse Ikisangani bituruka hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo murabizi. Yes, hanyuma Uwera Jean Maurice rero yagaragaje ko ibi bitero hari gutangazwa ko byagabwe ariko ntihatangazwa aho byateye biturutse cyangwa se izi drone zaje kurasa Goma ziturutse. Yolande Makaro yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse. Ni Yolande Makaro. Kandi hari n'amakuru n'iperereza binazwi ko ihuriro ry'ingabo za leta Kongo rimaze igihe rigaba ibitero byinshi bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ati bishoboka bite ko nta makuru cyangwa iperereza ku haturutse igitero cya drone cyagabwe i Goma mu gitondo cy'uyu munsi kishe abantu batatu barimo umuturage wa EU. Ibi bibaye mu gihe amakuru menshi agaragaza ko ibitero bya drone by'ihuriro ry'ingabo za Congo FARDC biri kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo.
Uwera Jean Maurice we yaje ashimangira ko iki gitero cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, agaragaza ko kuba cyagabwe hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana ko umutekano warwo ushobora guhungabana. Agira ati igitero cya drone cyagabwe i Goma uyu munsi gishimangira ikibazo kiri hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rushyirwaho igitutu ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Kongo n'ihuriro ryayo ririmo FDLR igomba gusenywa hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. Hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington riracyakorera. Ubwo avuga ko iri huriro nyine rigikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko umutaramu tumwakire atubwira uko umutekano wifashe hariya i Goma. Umeze ute muvandimwe? None ndakumva. Umeze ute? Tumeze neza. Mukomere cyane aho ngaho i Goma umeze mute? Ani Goma turi mu bwoba bwinshi cyane. Turi mu bwoba cyane bitewe n'ibitero bya drone byatangiye kugera muri uyu mujyi. Ibitero bya drone byatangiye kugera muri uyu mujyi wacu. Yego nabimenye. Uyu mujyi dutuye ubu buno biri kugera nijoro tugatangira kumva ko dufite ubwoba, kuko tumaze n'iminsi turi kumva bari ku drone iri kurasa mu bice bitandukanye byegereye Goma. Yego ejo bundi byagabwe Mushaki, mwarabyumvise? Ase iyo bagabye ibitero nk'Imushaki aho si mu nkengero za Sake, ni kilometero nka 20 werekeza i Goma, mwe murabyumva? Turabimenya byihuse cyane mbega biba bimeze nka biba biri direct bita tubimenya ako kanya. Yego nacyo twabaye Rubaya, nacyo twahise tubimenya ako kanya. Ibya si nabyo twahise tubimenya. Uyu munsi hari ibindi byabayeho muri Nyabyondo. Muri Nyabyondo naho habayeho ibindi bitero uyu munsi wa none. Na Nyabyondo hagabwa ibitero se? Uyu munsi kabisa, uyu munsi bakigabye igitero cya drone. Nyuma ya bya bindi biherutse ku musozi wa Mongariema, ubu ngubu hari ibindi byarikoroje. Hari ibindi byarikoroje uyu munsi ku manywa, ndumva ariho FARDC yacakiranye na M23. Ubwo haza kugaragaramo ibitero. Ubwo hasi ku butaka byagoranye. Byagoranye ahanini, bahita bibasira abaturage nyine bakaba aribo barasa. Icyo kibazo gihari. Icyo kibazo gihari. Ubwo mu joro ryakeye hari mu rukera no twumvise imiripuko. Tujya hanze tumva ibintu byadogereye, ariko drone zari zigamije urugo rwa Kabila. Biravugwa ko hari inzu umugore wa Joseph Kabila, Olive Lembe, afite hariya muri quartier Himbi. Ariko kandi ngo hakaba hegeranye na residence y'abayobozi ba AFC 23. Tubwire iyo quartier ubundi ni quartier ibimeze ite? Muvuma ubundi bayifashe ite? Ubwo ni mu Kiyobozi birumvikana, biba bimeze bite? Ni mu Kiyovu. Ariko aho bihuriye n'amapozisiyo ya M23 ntaho bihuriye, mbega ni mu baturage, ni mu Kiyovu tu. Atuyemo n'abandi baturage, ni mu bakire, ni mu Kiyovu, mbega ni muri quartier z'abakire. Yego. Kuvuga ngo dukurikije twe ukuntu twabibonye, hariya iriya nzu barashe y'abari abazungu. Yego. Turanye ni ya Kabila. Ituranye niyo nzu y'umugore wa Kabila. Ese ubundi ubwo nawe niye, kuko iby'umugore we si ibya ntibari iby'umugore biba ari ibyawe nawe. Bari iby'umugabo. Nawe bari n'uwo mugore, nta mugore nta mugabo. Nta mugore nta mugabo, niyo bari bashyize muri tageti rero. Nose koko Kabila yari yarayigoma? Hari amakuru yuko Kabila yari yarayigoma, kuko ngo bari bamaze kumenya ko Kabila yarayigoma muri izo nzu zo muri commune Himbi, muri quartier Himbi. Ahubwo ikigutangaza hari yaburi baharasha yarahari Kabila yarari muri aho ngaho, koko bari bamubonye babimenye neza. Bisa amakuru ahari biravugwa ko yarahari nuko bahushije inzu ye, babyikiranye barasa bari abazungu.
babyitirije n'uwatanze amakuru yatanze, ariko kuko iyi Goma irimo abagamyi benshi. icyo bivuze rero ahanganye nacyo ngira ngo twitseho Goma ko numva yuzuyemo abagambanyi birarenze. n'uyu munsi bamwe muri bo biriwe baserebura, ari mu byishimo mu birori, ku buryo ki hari n'abari kuvuga bigiye ngo gutangira ngo kujya ngo hano ku meri hariya polisi ikorera, kandi ngo bafite ngo n'abantu benshi ngo bagiye gutangiza ibintu by'ibitero shuma ngo muri Bukavu. hanyuma se Goma bo byarangiye? urumva ko ibyo ngibyo nyine ari abantu bagenda bivuga, kandi burya amakuru umuntu yagiye yumvira mu baturage baba bafite ukuntu bagenda babyumva. iyi Goma ifite ikibazo, irimo abagambanyi benshi. noneho rero ndagira ngo ubwo umbwire Joseph Kabila nkeka ko aho yaba ari ntabwo yaba ari wenyine. ese koko ari communique na M23 barahorana, niyo imurindira umutekano, bimeze bite? urabyumva amakuru ari hano mu mujyi, yego abarimo hari aho ngaho gutyo nyine nk'umuntu, urumva we ntabwo bamusagarira kuko nta kibazo afitanye nabo. ariko arimo nta kibazo bafitanye nabo, kandi murabizi neza ko ubutegetsi bwa iriya koalisiyo Gisegeti buramuhiga. yambuwe ubudahangarwa, yari senateri, ibyo byose byambuwe, yakatiwe igihano cy'urupfu n'ibindi bitandukanye. ubwo nawe ari muri Goma nk'abaturage nk'abandi bose nyine nk'uko natwe turi hano. bikavuga ko ngo yari yamenye Kinshasa, ngo bamenya amakuru batinze ngo ko ikirere cya Goma kitari gukora, hari ukuntu cyagize ibibazo, baprofitira mu kavuyo, kuko M23 ngo ntabwo yari ifite ubugenzuzi bw'imikoreshereze cyangwa se bw'imikorere ya radari ndetse n'ama GPS, ama global positioning system, ngo bituma rero bahita bumva ko ari icyuho bagomba guprofita, bakohereza drone zikajya kurasa ku rugo rwa Kabila. ubwo bivuze ko rero umutekano wakashijwe aho ngaho, bimeze bite? umutekano umeze nk'ibisanzwe, nta kibazo, uretse bigamira ya nijoro nyine yashatse guteza ibibazo na buno abantu tuba turyamye ngo, kuko amakuru amaze iminsi bavuga ko ngo Gisegeti azaza kubombarida yino Goma. ubwo akaba ariyo ubwo bwoba abaturage baba bafite, ati usaba zanadutwika tu. yego uriya mugabo ni igihubutsi yanaturimbura n'igisazi. none se Makenga we aba ari hehe ko nawe bari bamutagatinze? n'uwitwa Freddy Kaniki, uwitwa Bertrand Bisimwa, cyangwa hari habaye inama nyabuneka y'abayobozi? ubirebye ukuntu bimeze, kuko niko byagenze ubwo barasaga Ngoma hariya muri Rubaya. hariya muri Rubaya bari bamaze gutagetinga nani Makenga. bibagirwa Makenga ari invisible. ntabwo ni ntakorwaho. uriya mugabo nasanzwe ni invisible, nabo byarabacanze, byarabashobeye kugeza isaha nabo ntabwo no mu baturage. yego no mu baturage bavuga ngo uriya mugabo ntabaho, ni dayimoni. ntabwo kabisa, ubwenge afite ntabwo busanzwe, ntabwo bufite burumwe. hari ukuntu Imana iteranya umuntu ikavuga iti wowe uzakora ibi n'ibi, misiyo yawe uzayikora utya kandi uzacungura abandi, nuko bigenda. akaba ariyo umurinda nyabuneka. uriya yaratoranyijwe bamureke. uriya baburiye Rubaya bakamuburira za Mushaki, mubura muri za Goma na ziriya za iriya za Rucuru. ahangaha ntabwo ariho bamurotera, ntibamurotera, ariko hari ukuntu biri gucika. reka nongere ngo uhamagare, cyangwa wongere umpamagare nawe. kanze ngo uhamagare, ongera bundi bushya. ati Makenga ntabaho, ubundi baramushaka ariko ntibamubona.
barakubwira aho yari rwose ugasanga yahavuye kera. Noneho nta watangura bakubwire ngo agiye ngo ikubagaho uko wabipanze ntabwo biri bukorohere kubigera makenga ukuntu ateye byarabashobeye. Ubwo rero ari muri target za coalition barashaka kumwivugana we na Joseph Kabila urumva ko byari byamenyekanye ko yarayigoma ariko Imana yakinze akaboko ntiyahaguye. Ubwo rero birumvikana ko icyari inkuru yari guca igikuba yaburijwemo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero uriya muyobozi wa muri UNICEF w'umufaransa kazi ari we yungu ndaje mubabwireho ubwo yabaye igitambo nyaboneka. Reka nongere nakire umuvandimwe. Yego, hanyuma ndagira ngo nkubaze. Uranyumva noneho? Ndakumva cyane rwose 5/5. Ubwo nagira ngo nkubaze ikibazo aha ngaha. Nyuma yuko M23 nyuma yuko iriya nzu yarimo uyu mufaransa igabweho igitero kikanamuhitana ngo yapfanye n'abandi bantu batatu batatangajwe ngo ninde nande, ariko abafaransa bavuze, ababiligi bavuze na European Union y'umuryango wavuze. Ndifuza kutubwira kuri iyo nyubako ubwo yashyaga twabonye ingabo zisa nka hari za MONUSCO ziri kuzimya umuriro ndetse ziri no kugota ahari iyo nzu. Aka kanya bimeze bite? Nta movement y'izo ngabo iri muri ibyo bice? Iza MONUSCO ziri hafi yo zahise zinahagera. Zageze ko zageze nyine bukeye. N'ubu zinarahari, nta bandi bashinzwe umutekano nyine. M23 niyo iri gucunga umutekano. Ari abazungu ubona ko bari abantu batije kandi unumvise n'itangazo ry'abafaransa bashizeho bavuze ibyo bavuze ku gura mukobwa wabo. Hagiye bavuga basa ahantu batari kwisobanura neza ngo barase ku ntego, ahubwo abantu bumiwe bavuze batese kari kenshi abaturage bicwa mu Minembwe nahe kamatangaza aho rasohoka ibitero bigabwa bihitana abaturage ku bwinshi. Kuki abafaransa batigeze bavuga, kuki European Union itigeze ivuga, kuki ubwo Bubiligi butigeze buvuga bukaba bwavuze ku muntu wabo umwe? Ibi byose babiri inyuma kuko abafaransa se ntibari Gisangani. Yego rwose hari abafaransa ngo baje Kisangani kandi bagamije kurwanya M23 nubwo bo babihakanye bavuga ngo baje gutanga imyitozo. Arahari kandi hano hari abafaransa, hari abangora, Barundi, harimo FDLR, harimo ni imitwe myinshi hano wumva ngo bari kurwana ngo ni wazalendo, ujye umenya ko bose bari hamwe. Abafaransa, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'abayobozi bo mu Bubiligi ndetse na komiseri wa muri komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi EU yitwa Hajar Lahbib bageze icyo bavuga bakomoza kuri iki gitero. Nk'ubwo ngubwo reka mpere ku byatangajwe kuko nk'uyu Karine Busse yari umuyobozi umwe mu bakora muri UNICEF ariko ni umufaransa, nationalite ye ni Ubufaransa, ni umufaransa nyine. Noneho Macron yabivuzeho yanyujije ku butumwa yatambukije kuri X yose Twitter agaragaza ko ngo yihanganishije umuryango wa Karine Busse ndetse nabo bakoranaga muri UNICEF. Ati nihanganishije umuryango n'inshuti za Karine Busse wakoreraga UNICEF, nibutsa ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakora ibikorwa by'ubutabazi agomba kubahirizwa. Yashimangiye ko ari ngombwa ko impande ziri mu ntambara muri Burasirazuba bwa Kongo zubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga bakora ibikorwa by'ubutabazi. Iki gitero cyangwa se urupfu rw'uyu Karine rushobora kuba rwose ari igitero gishobora gutuma noneho amahanga haguruka akabona ko mu Burasirazuba bwa Kongo ibintu byacitse nta mikino, dore ko wenda ahangaha nka Macron yakomoje no ngo kubahwa kw'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Ahangaha rwose umusivile noneho yavuzweho hasa nk'utabarijwe. Noneho Ububiligi uyu Maxime Prevot nawe yari yavuze ikira katurebe, ariko nawe yaje abyamaganira kure, ntago yaje abishyigikira.
abantu bibaje batese agiye ku ruhande rwande noneho ubundi ko ari umwe na Tshisekedi yamaganye ibitero byakozwe na Tshisekedi gute? abagabo urebe ikiduteye impungenge. Yego. Kubera uri kuvuga abateje urupfu rw'uriya muzungu uriya Mufaransakazi. Yego. abateje urupfu rw'Umufaransakazi ntago bigeze bavuga ngo bya Kinshasa, ibitero bya Kinshasa kabisa bigomba gusobanuka kuko nibo bari gukoresha drone barasa abantu hirya no hino. ntago bigeze bakarifayingaga ibitero byagabwe, nuko ngo bagiyemo hagati ariko basa n'abatera urujijo rubanda bavuga bati ibitero bigamije abasivile. Ntago bigeze bavuga ngo ibitero by'igisirikare cya Kongo nkuko M23 ibisobanura neza mu matangazo. Nta muntu witera, nta muntu byabaje bite n'ikibazo bidutera ubwenge kumva ko ahantu hatari intambara mu baturage haza kuraswa drone. Hari n'abavuga ko hari n'abari kuvuga ko ngo iyi drone yaturutse i Kigali mu Rwanda. Ibyo ngibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, propaganda zatangiye. none yarashe mu Rubaya, yarashe ku Mushaki, yarashe Masisi, yarashe Nyapo, yarashe Minjenje, yarashe Kibati. izi ndwara mu Binembwe muri bara abanyamurengezi barasuma umunsi ku munsi. Umvuze ko hari umunsi bigeze barasa amahombe 50. Umva icyo kintu rero. Ibyo byose abazungu bagomba kwihagurukira bagasasa inzobe bakareba ku mpande zombi. Izi ndege abaturage barazishiriramo bakazifunga bakazifrena. Yego. Ubwo singiye kugushimira, wenda uyu komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Hajallah Habib nawe yari yabyamaganye. Yari yavuze ati rwose ntabwo ari ibintu bikwiye gushyigikirwa no guhabwa. Uyu aherutse no gusura umujyi wa Goma mu rugendo rwo kureba uko ubuzima bw'impunzi n'abaturage batuye bahunze cyangwa se bahuye n'intambara bumeze. Yavuze ko ngo abakora ibikorwa by'ubutabazi badakwiriye kuba igipimo cy'intambara, akomeza ku rufu rw'uriya Mufaransakazi. Asaba impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza ibyo ziyemeje mu kurinda abasivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Abona tugira ubuntu tubonye fondasiyo tukazamukira kuri uriya muzungukazi tukavuganirwa noneho bakamenya ko umuturage nawe afite agaciro byibuze. Wabona abaturage tugiye kurengerwa. Reka ngushimire cyane nyaboneka. Hari ikindi wavuga? Uriya amakuru menshi tugenda tuyakura mu bantu badakunda M23. Yego. Barimo benshi cyane batayikunda, bayivuga nabi, bayivuma. Bifuza ikibi muri uyu mujyi birengagije ko nabo kizaza kitabasize. Yego. Ngo nicyo kibazo dufite kugira ngo ubutasi buri hejuru buhambaye bwo kugira ngo irebe uburyo yakwibwira mu baturage bene nk'abo bafite iyo mitima mibi. Nibo bashobora icyuho umwanzi kugira ngo yinjire muri Goma mu buryo bworoshye. Gira ubutumwa ugenera M23 mu munota umwe. Njyewe ubutumwa ngiye kubagenera cyanjye cyo kugira ngo nuri kureba hano muri iyi mihanda yose isohoka Goma cyangwa se yinjira muri Goma. Kubwanjye ndumva buri modoka yinjiye mu cyangwa isohotse mu mujyi yajya isakwa inzigo bakamenya igiye n'igitwaye. Yego. Batagiye batakomeze kwishinga kuri iriya
guhabwa iyo misoro nibyo, mm, ariko bakamenya itwaye ibi bice. yego Imodoka ishobora kuza itwaye izo drone, mm, ibyo bisasu kirimbuzi, yego bizana mu babo bari hano muri uyu mujyi wa Goma, mm, ikatambuka gitansi bakabitambutsa mu buryo bwo aho ngaho turi kubona naho ari izamu, ari uburinzi mbega bwabo, ariho bakagombye kubukariza. yego kuvuga ngo iyi modoka ngo niyo umuntu runaka, niyo umuntu runaka, niyo umushinga runaka, abo ngabo nabo izi modoka nazo ziri. reka ngushimire cyane. Sawa sawa, merci. turasubira rwose mu kiganiro kiri imbere. Reka ngushimire. Yes, arakoze cyane umuvandimwe wacu uri Goma kudusangiza uko umutekano wifashe, situation uko ihagaze muri uriya mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, wagabweho igitero cya drone cyahitanye umuyobozi wa UNICEF hariya muri uriya mujyi, cyari kigamije abayobozi ba M23. hanyuma reka dutambagire no mu bindi bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhite tunyarukira epfo gato muri Kivu y'Amajyepfo, duhere ahitwa Uvira. Abaturage barashinja Wazalendo kwica umuturage, ubwoba bwakomeje kwiyongera muri izi karitsiye. Abaturage barashinja Wazalendo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo, barashinja abarwanya imitwe yitwaje intwaro izwi nka ku izina rya Wazalendo kwica umuturage mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu tariki 11 Werurwe. Ibi byabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ukomeje kurangwa n'imvururu, ubwicanyi n'intambara zidahagarara. Amakuru yizewe atugeraho aturuka mu baturage batuye mu bice bitandukanye bya Uvira, haravuga ko uwo muturage yarashwe n'abo barwanya mu ijoro, bikaba rero byateje impungenge n'ubwoba mu baturage basanzwe bahangayikishijwe n'umutekano muke umaze igihe muri aka karere. Ubwo mu baturage batuye muri Uvira wavuganye n'itangazamakuru yagize ati batangiye gukora ibyabo, Wazalendo baraye bishe umuturage, bamwisha bamurashe. Uyu muturage rero yakomeje asobanura ko icyo gikorwa cyabereye mu gace ka Kasenga mu masaha y'ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu, agira ati uyu bamwishe mu ijoro ahagana saa 2, bamwiciye muri karitsiye ya Kasenga. Ibikorwa byo kwicana rero birasa n'ibiri gusubira nk'uko byahoze mbere. Hanyuma Wazalendo ni izina rihabwa imitwe myinshi itwaje intwari ivuga ko irwanirira igihugu cya Kongo n'ubusugire bwacyo. Abarwanyi bo muri iyi mitwe rero bagizwe n'abahoze mu mitwe ya Maimai itandukanye ndetse n'abaturage bafashe intwaro bavuga ko barwanya M23 na MLDV twirwaneho ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari rero ni Uvira. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo tukiriyo, reka mbabwire ko ni nyuma y'iminsi y'ihangana rikomeye hagati y'impare zihanganye, yaba hasi ku butaka no hejuru mu kirere, twirwaneho ihanganye n'ibitero bya coalition hariya muri axe z'Umurenge. Umunsi w'ejo, uyu munsi nubwo ibintu byari bicika Igoma, ariko n'umunsi waranzwe n'ituze muri izi axe z'Umurenge nk'uko amakuru abivuga. Ni imisozi miremire y'Umurenge hari muri teritwari ya Fizi. Kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe, abaturage babyutse mu by'ukuri mwituze ugereranyije n'iminsi yari ishize yaranzwe n'imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye. Amakuru ava muri ako gace rero akavuga ko umunsi w'ejo hiriwe ituze, hiriwe hatuje mu Minembwe no mu nkengero zaho, nyuma y'iminsi myinshi yaranzwe n'ibitero by'ingabo za leta Congo FARDC zitonyije n'ingabo zaturutse mu bihugu by'inshuti bitandukanye ndetse n'imitwe yitwaje intwari ikorana nazo. Muri aya makuru kandi havugwa ko muri ibyo bikorwa harimo ingabo z'u Burundi, harimo ingabo za Angola, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro. Yes, hanyuma rero bivugwa ko bagabaga ibitero mu mihana itandukanye ituwe n'abanyamurenge iri mu misozi no mu nkengero zayo. Gusa amakuru ava ku ruhande rw'abarwanya ibyo bitero aravuga ko ingabo za twirwaneho zifatanyije na M23 zashoboye gusubiza inyuma ibyo bitero nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu bice bitandukanye by'ako gace. Hanyuma rero umunsi w'ejo rwose wari uwituze ndetse abaturage bahariya barabyishimiye cyane, bavuga batari ko twiriwe umutima uhagaze tuvuga tuti iri tuze ryaturutse kuki, ni gute iri tuze twarigumana cyangwa se twarihorana. Ni kimwe mu bibazo bibazaga ariko igisubizo kikabura. Ahitwa muri Nokivu noneho tugarukeyo naho tubarebere hamwe amakuru ari guturukayo. Muri Nokivu Ibeni, reka turebe Ibeni. Inkongi y'umuriro ngo yangije inyubako yangije inyubako cyangwa se inkongi y'umuriro yangije inyubako
yakirirwagamo cyangwa se yahakirirwaga abagenzi ku kibuga cy'indege cya Mavivi. Inkongi y'umuriro yangije cyane rwose icyumba ngo cyakirizwagamo abagenzi. Ibiro by'ubuyobozi bwa RVA cyangwa se Régie de Voies Aériennes n'izindi nyubako ku kibuga cy'indege cya Mavivi giherereye mu mujyi wa Beni, umurwa mukuru w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Nk'uko ubuhamya bwa mbere bubivuga, umuriro watangiye ngo mu gikoni cya resitora mu mbere ya saa sita zo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe 2026, hanyuma uhita ukwira mu nyubako yose yari yubakishijwe imbaho hariya muri uriya mujyi. Hanyuma rero nk'uko bivugwa urumva ko biteye impungenge cyane. N'ayo makuru aturuka i Beni. Hanyuma ariko muri Walikale naho hari amakuru akomeye cyane. FARDC na M23 barwaniye ahitwa ngo ni Mikumbi. Ingendo zongera guhagarara ku muhanda mu Ngazi Kashebere. Ni imirwano yatangiye kuvugwa mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 11 Werurwe mu gace ka Mikumbi mu Gatsiko cyangwa se muri groupement ya Luberike muri territoire ya Walikale. Nk'uko bitangazwa n'abaturage batuyeyo n'amasoko y'umutekano arabihamya, imirwano yatangiye saa 3 z'igitondo nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC hamwe nabo bafatanyije barimo Wazalendo. Uku kurasana rero ngo kwatumye ingendo z'imodoka zihagarikwa nanone ku muhanda uhuza mu Ngazi ndetse na Kashebere kugeza amasaha ya nyuma ya saa sita. Imirwano yari igikomeje mu bice bikikije Mikumbi. Abayobozi b'inzego z'umutekano bakaba basaba abaturage kuba maso no kwitwararika ni mu gihe hagitegerejwe kureba uko ibintu biri bukomeze kugenda ku rugamba. N'ayo makuru aturuka i Walikale. Ariko se nayo gusa, kubera ko aha Walikale haturutse amakuru menshi agiye atandukanye tugomba no kubabwira gatanu kuri gatanu yose uko yakabaye. Hari ahantu hakomeje kuvugwa ibikorwa by'ubusahuzi muri izi axe za Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko abacuruzi cyane cyane ku muhanda wa Kashebere uva Kashebere werekeza Kibati ngo habaye ibikorwa by'ubusahuzi byabereye mu gace kitwa ngo ni Lukoma, ni muri groupement ya Luberike muri Walikale. Nk'uko amakuru aturuka yabivuga, icyo ngo hari n'igitero cy'ubusahuzi cyabereye Lukoma mu mudugudu wa Banaulengo, ni hafi ya Kikamata ya kabiri ku muhanda uhuza Kashebere na Kibati. Aka gace rero ko kari mu maboko y'abarwanyi ba M23. Bamwe mu bacuruzi bahuye n'icyo kibazo bavuga ko abagabo bitwaje intwaro ngo bateze igico imodoka n'amapikipiki byari bitwaye ibicuruzwa maze basahura abacuruzi benshi. Abagizi ba nabi kandi ngo batwaye amafaranga, telefone zigendanwa ndetse n'ibindi bintu by'agaciro byari mu mizigo yari ipakiwe mu mapikipiki. Nyuma yo gusahura, abagizi ba nabi ngo bahise bahunga basiga abacuruzi bari mu gahinda n'igihombo gikomeye. Nuko byagenze gutya ariko abacuruzi bakomeje urugendo rwabo berekeza i Walikale nubwo bacyuye amaramasa. Ubwo rero ni ibintu biteye agahinda cyane. Hanyuma ahangaha ni muri territoire ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tugaruke turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa ku mutekano. Birumvikana, reka mpite nkubita mpangura mbabwire ko ubwo ariko inkuru nziza iri kuvugwa mu Burundi mwayimenye ko Bunyoni yafunguye. Nyabuneka ndaje mbabwireho. Tukiri kuvuga ku byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa Bahati Lukwebo yisubiyeho. Tumaze iminsi tubabwira ko amaze iminsi akiditse na Tshisekedi. Bahati Lukwebo rero yatangaje ko yavuye ku izima, yisubiyeho rwose katazongera. Murabizi ko yaritse gutangaza amagambo akomeye asa na shoza intambara kuri Tshisekedi. Yaje kuri X yose Twitter rero, yaje ku rubuga rwa WhatsApp ruhuza abasenateri, aho yasobanuye ko amagambo yavugiye mu kiganiro n'itangazamakuru tariki 9 Werurwe yasobanuwe nabi n'abantu bamwe bigatuma habaho impaka zikomeye mu gihugu. Mu butumwa bwe Bahati Lukwebo yavuze ko ikiganiro n'itangazamakuru yakoze kibanze ku ngingo 3 z'ingenzi. Icyambere cyari ukwamagana ibyo yisagatsiko k'abantu bivuga ko bagize uruhare mu mugambi idasobanutse ijyanye n'ubucuruzi bufitanye isano n'uruganda rukora ibinyobwa muri rwa Bralima, ishami ryarwo rya Bukavu, rufitanye isano n'isosiyete mpuzamahanga y'Abadage n'Abaduci ikomeye cyane mu gukora inzoga n'ibinyobwa ariyo Heineken. Avuga ko hari ibiro by'abategetsi n'abanyamategeko
birumvikana bo mu biro by'amategeko bya Liederke bivuga ko byagize uruhare muri uwo mugambi. Icya kabiri cyari ugushyigikira amasezerano ya Washington n'ibindi biganiro by'amahoro bigamije gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Muri uwo murongo rero yashimiye diplomasi ya perezida wa Congo Tshisekedi ku ruhare rwe mu gushaka igisubizo cy'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Icya gatatu rero cyari uguhamagarira impande zose guhagarika imirwano ndetse no kwirinda icyaba igitekerezo cyo gucamo igihugu ibice, balkanization, ashimangira ko hakwiye gushyirwa mu bikorwa imyanzuro ya Loni irimo n'umwanzuro w'ibihumbi 1773 ugamije guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibyaga bigari. Nabwo twabirondora ariko kandi nibyo ngibyo. Mu Kigali mu Rwanda hateraniye inama y'uyu muryango wa EAC. Murabizi ko abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango baherutse guhurira hariya i Arusha muri Tanzania. Inama yasize Perezida Museveni ahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango ndetse anasaba ibihugu byombi cyangwa se byose bigize uyu muryango gushyira hamwe. Hanyuma abayobozi bakuru b'inganda za gisirikare zo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bahuriye i Kigali mu nama y'iminsi 3 kuva ku itariki ya 10 rero bari mu nama kugeza ku ya 12 Werurwe, bagamije gusuzumaho gahunda yo gukoresha mu buryo buhuriweho ibikorwa remezo by'inganda za gisirikare igeze ishyirwa mu bikorwa. Inama iri kuba hashingiye ku ngingo ebyiri y'amasezerano, ku ngingo ya kabiri y'amasezerano ya EAC yerekeye ubufatanye mu bijyanye n'ingabo n'umutekano ndetse hakurikijwe gahunda y'ibikorwa by'urwego rw'ingabo rwa EAC y'igihe cya Mutarama kugeza muri Kamena 2026. Hanyuma reka rero nanone kuri iyi nshuro turebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Inkuru ni nziza ndetse iryoheye amatwi. Ariko reka mbanze mubwire ko Minisitiri Bizimana yaje akomoza ku maze iminsi bitangajwe n'umuhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yanyomoje umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda. Jean-Luc Habyarimana wavuze ko urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rutigeze ruhamya ko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe. Bizimana yagaragaje ko ibivugwa na Jean-Luc ari ibinyoma byambaye ubusa kuko ICTR yemeje ko hadashobora kubaho jenoside hatabayeho umugambi wo gukora icyo cyaha cyangwa hatabayeho kuyitegura. Ati mu byemezo byayo byose ICTR yemeje ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda ari umugambi wo gutsemba abatutsi. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, inkuru ni ifungurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu, wari warahawe igihano kiruta ibindi. Uribaza utese ko afunguwe rugikubita. Ese ni iyihe mpamvu itumye afungurwa? Basanze ari umwere? Reka nguhunze iyobera ubwira ukuri guhari. Yitwa General Alain Guillaume Bunyoni, uyu wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi, yafunguwe ni nyuma y'imyaka 3 yaramaze afunzwe. Amakuru y'ifungwa rye ryemejwe n'umwe mu bantu ba hafi ye. Umwe mu bayobozi bakuru b'ishami ry'iperereza mu Burundi nawe yemereye BBC kuri ya mugabo yafunguranwe n'abandi bantu babarirwa mu 10 kubera impamvu z'uburwayi. Hanyuma rero icyakora ndi makuru avuga ko Bunyoni yaba yarekuwe ku busabe bwa leta ya Tanzania, by'umwihariko ishyaka Chama cha Mapinduzi riyoboye igihugu. Bunyoni yari yaratayiwe muri yombi mu myaka 3 ishize mbere yo gukatirwa igifungo cya burundu. Byari nyuma yo guhamywa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuronka inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka gukoresha amayeri cyangwa imigambi yo kwica perezida w'igihugu. Icyakora Bunyoni yakomeje guhakana ibyo byaha byose kuva yatagwa muri yombi. Usibye gufungurwa burundu, urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwanafatiriye imitungo yose yari afite. Ikibazwa ni ese yafunguwe hanyuma imitungo ye nayo iratangwa cyangwa se irarekurwa? Nicyo kibazo kibazwa. Turaza gukurikirana ukuri kw'iyo nkuru tuze kubabwira amakuru yacu ari imbere. Guverinoma ya Uganda kuri wa gatatu yashyize ahagaragara urutonde rw'ibihugu birimo n'u Rwanda abaturage bayo bemerewe kwinjira muri Uganda batabanje gusabwa visa. Ku ikubitiro urutonde rugaragaraho ibihugu hafi ya byose byo mu karere bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC: u Rwanda, u Burundi, Kenya, Tanzania, Congo, Sudani y'Epfo, usibye igihugu cya Somalia.
urutonde kandi ruriho ibihugu byo mu Burayi nka Irlande, Cyprus, Malta, ibyo muri Caraïbe nka Jamaica, Barbados, Bahamas, Trinidad and Tobago, ndetse n'ibyo muri Aziya nka United Arab Emirates na Hong Kong no mu bindi bice bya Afurika. Guverinoma ya Uganda yavuze ko abenegihugu baturutse mu gihugu ndetse no mu turere twavuzwe badasabwa kubona viza mbere yo kujya muri Uganda hakurikijwe gahunda yo kubasonera viza ya Uganda. Leta ivuga ko iki cyemezo kizoroshya ingendo kandi kikagaragaza ubushake bwa Uganda bwo guteza imbere kwishyira hamwe kw'akarere, ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse no guhuza abantu. Ni Uganda rero. Hanyuma Muchimba Dapria, umugaba w'ingabo za Mozambique, yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ni umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka za Mozambique, Major General Andre Rafael Mahungwane. Ku munsi w'ejo kwa gatatu yasuye icyicaro gikuru cy'inzego z'umutekano z'u Rwanda i Muchimba Dapria mu ntara ya Cabo Delgado. Yakiriwe neza n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Brigadier General CM Mujuni, ari kumwe n'umuyobozi w'ishami rya police ndetse n'umugaba wa brigade ya Task Force Group. Hanyuma rero muri uruzinduko Major General Mahungwane yagejejweho amakuru ku miterere y'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado muri iki gihe. Nyuma impande zombi zagiranye ibiganiro byibanze ku igenamigambi ry'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho, gushimangira ubufatanye mu mikorere y'ibikorwa no gusangira amakuru y'ingenzi. Major General Mahungwane yashimye imbaraga zikomeje gushyirwa hamwe n'ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda mu kurwanya iterabwoba. Yakomeje ashimangira akamaro ko gukomeza ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi, anizeza ko azatanga ubufasha bwe bwose. Hanyuma rero twambuke hakurya y'inyanja ngari, nsoreze kuri iyi nkuru. Perezida Donald Trump yatangaje ko intambara iri muri Iran ishobora kurangira vuba, hanyuma Iran ihita ishimangira ko igihe izarangirira atari we ukigena. Byasubiye ibubisi mu gihe amakuru akomeje kuvuga ko amakimbirane akomeye akomeje kubica bigacika cyangwa se kuzahaza akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko intambara irimo kubera muri Iran ishobora kurangira vuba. Icyakora ubuyobozi bwa Iran bwahise busubiza bwivuye inyuma, bushimangira ko atari Washington izagera igihe iyo ntambara izarangirira, ko ahubwo ari Tehran ubwayo izabifataho icyemezo. Ku itariki 9 Werurwe, Perezida Trump yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare byatangiye kugabanuka kandi ko hari icyizere cy'uko iyi ntambara ishobora kurangira vuba. Mu butumwa yagejeje ku banyamakuru yavuze ko Amerika yiteguye guhagarika ibikorwa byayo bya gisirikare niba Iran itazongera gufata ingamba zishobora kongera gutuma imirwano yubura. Agira ati intambara igiye kurangira vuba, ariko niba bayisubizaho bazahura n'ibihano bikomeye birenze ibyo babonye kugeza ubu. Aya magambo yaje mu gihe ibihugu byinshi ku isi byatangiye kugaragaza impungenge ku ngaruka zikomeye iyi ntambara iri kugira ku bukungu bw'isi, cyane cyane mu bijyanye n'ingufu zikomoka kuri peteroli. Imirwano iri kubera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, gufatwa nk'umutima w'isoko rya peteroli ku isi, yateye impinduka zikomeye cyane ku masoko mpuzamahanga. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse cyane biterwa n'uko rwose inzira zimwe z'ingenzi zinyuzwamo iyi peteroli zahungabanye. Mu byagize ingaruka zikomeye harimo ifungwa ry'umuyoboro wa Strait of Hormuz uri hagati ya Iran na Oman. Iyi nzira ni ingenzi cyane kuko inyuramo hafi 20% bya peteroli icuruzwa ku rwego rw'isi buri munsi. Ifungwa ryayo rero ryatumye amasoko y'ingufu ku isi ahungabana cyane, bituma ibihugu byinshi bitangira gusaba ko habaho igisubizo cya diplomasi cyihutirwa. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyiza cy'umugisha rwose cyo kuri uyu wa kane tariki 12 Werurwe 2026, 5 kuri 5 hano kuri News Lab TV. Turakomeza kubana.